Inspis como wafro al popti chutios lipasteyet. Mami mia y magta chili pasune. Il echeleti chutios lipastet. Hota tarin skap winas ay get sosh au. Shake separ. Ay kechtete. Yushinto ayun ti mami mia y laldiga. Hani pasiltuk aniseta ewalteyet. Yuashkam matahangete inub shake sepasho. Matahangete paste. To suni lehtete ay persatib ang kinal. Hakanate xaltzis, te inte, te sanikte, te ta, te sulte, te kahtz'isis, te kahte, te pit, te pi, te salhi, te qejulte, te uchte, te chikte, te ch'angsuj, te itz, te sang, te chikte, te chaperno, te salchap, te sow, te isunte, te ahmam, te chalip, te pil, ojiak bilshasuni lehtete, ay parsati bankinal yeli, ashkam ayun eche habum chalinaktila, 30-2003, ay chal pashin, aún tsaikti, shek se parsuni lehtete, ayul sheka, yushinto ayta aywasha pashiltote tingune tsaikti, abelnai, tamashko tsok oehtete. Ashkamun un tsaiki ay pas smali leh qebtaq un shashin nanget igahuin olop tamach olop shawih pasto un shashin tayilal kotsuni pastete yilal kotsuni tete yulah kopeya mato yulah qebtaq ashkamun qan tsaikti yichisha pashko anga yeli un shashin koshikil taqnen komi chosh yokshina kaunenin pil echele ayon gojel nitila at ayon pas peistia pop yukoyeni pasuna nin kulchante ti otah pasota ti kahtsiste yushinto abel naisha pasiltoni sheta igual tas chon sala gelni pashteni shete ti koshikil takne paste mas ko tso weh paste ya hay pasun qani se paichon malan pasayon wina hon ayon ison paso yuwas kamechon apnena pas ayune nin na ti bainin snuqati ay pas qaleb sil pasayo ay pas tset kista ay stilah yushinto qati mas khoche paso yushinto tis khoche pasko yepteyet tayilal nangeti ahutset tsetshu paso lokshina kana pas ay spekhlas pas qalem mach kotsilnge pasto ay qebta ashkam kistal khen qotaqta ay qalem chuko musnito makachuko mukhni pasto ya halnin ta igual tamach okni kotse tiju kagul tu mach koloko yeli yune mach kheta pasto sati aqina aonde shalte ayun shatsesh khoche khala basho ingun unabil ei kokon obsheqa ti washakh launge skap winach hectaria eqebtaq shkok aito unabil tial smali lundi yokshinaka na pei kongo peteng Alta Verapaz, Chinapul, o Pasquiche, Hichanukan con opti, ay kas ay pasto, ta yoxinuti mas hoche paso. Yusintos hapasiltonis ta igual, tete kuyum, tetniste kuyumu, tastun pastete, ashkaminspi, Ministerio de Educación, Mineduc ay pascune, munil nimati, un esun pastete. Matahan y pashe. Biati tosuni lehna munil mun la pashin sheka yushito anta igual tisha pashil toteyet ashkam khotaq ta sheka shin chalilo une chosh ay kau chia lihtete yushinto hapashil toninta igual tishin oshimi chayabe paston nino yokshinun shasal pashil totet chonkan pashinin echele chego gelotila ay chala Tayil al kochum nikoba sethe paskoyun macheta pasko sakiban final ngetiga ay ngetiga haje au disha pasil te chal tu mami miai au el yuchantios te sea un pastin khapishmuni